Skont l-arriva kieku x-xufiera daħlu għax-xogħol kif ippjanat, kollox kien imur sew, tant li hemm ħafna passiġġiera li huma kuntenti bis-servizz. I believe that the project itself and the way the contract was offered and the way that it should have been delivered was always achievable, and indeed much of the contract has been achieved. There are also an awful lot of drivers out there and buses running out there that we are getting positive comments about. Iżda x-xufiera li ma rapportawx għax-xogħol għaliex fl-aħħar minuta ingħataw shifts differenti milli kienu mwiegħda, gerfxu l-pjan kollu u ta' dan issa ser jitkeċċew. As we said earlier, we don't expect any of those that have not turned up to be with us. Dan qaluh Piers Marlow, direttur ta' Arriva Malta, u Keith Bastow, Managing Director tal-grupp, f'konferenza tal-aħbarijiet. Spjegaw kif biex jirranġaw is-sitwazzjoni li ddominat fl-aħħar jumej ser iġibu 50 xufier mill-Ingilterra li ser ikunu f'Malta biss sakemm jitħarġu xufiera oħra Maltin. We expect them to start coming onto the network from tomorrow, not all 50 because they're not all here yet. We expect them all to be in play by the end of this week. Qalu li l-kampanja ta' informazzjoni tal-Arriva kienet tajba biżżejjed u li huma kuntenti bit-taħriġ li taw lill-impjegati tagħhom. Bastow u Marlow qalu wkoll li n-nies misshom ħadu l-inizjattiva biex jaraw kif is-servizz il-ġdid kien ser jaffettwa r-rotta li dejjem jaqbdu. L-uffiċjali tal-Arriva qalu li l-fatt li waqfulhom 6 charabanks mhijiex kwistjoni kbira u li l-problemi fil-magni tal-biljetti ġraw għaliex din hija sistema kompletament ġdida. Ftit wara li kienu għadhom kemm qalu li hemm ħafna minnu sodisfatt bis-servizz provdut s'issa, iżda ammettew li mhux qed jilħqu l-ħin ta' stennija li wedu. Well, we certainly are not meeting the waiting times today and we didn't meet the waiting times yesterday. I don't believe we will meet the waiting times in the next few days either. Imma dwar jekk hemmx pressjoni biex iħallsu l-multi marbuta mal-falliment fis-servizz ma kkommentawx u qalu li għandna nsaqsu il-mistoqsija lill-Ministeru Tostingat.